mu beza 70 wuje ubwenge n'umuco babonye pass mu majonjora n'abahi 20 bazakomereza muri bootcamp ya Miss Rwanda 2022. Hesha amahirwe wawe umuto rukanda akanyenyeri 544 akanyenyeri 1 akanyenyeri umubare umuranga mu irushanwa urwego no ku rubuga igihe.com kuko babiri ba mbere mu matora bazahita bahabwa umwanya muri top 20. Byose bizamenyekanira mu ijonjora rusange ku ya 26 Gashyantare kuri PSF Expo Grounds Igikondo. Kwinjira ni 10,000 ahasanzwe ni 20,000 muri VIP. Icyo usabwa ni kuba warikingije byuzuye COVID-19 no kuba waripimishije bitarenza amasaha 72 mbere y'itariki nyirizina. Amarembo azafungurwa isaa 10, ibirori bitangira isaa 12 z'umugoroba. Ntimuzacikwe. Miss Rwanda 2022 yatewe inkunga na Africa Improved Foods, Bella Flowers, Forza Gaming, Africa Medical Supply, Hyundai Rwanda, Volcano Express, University of Kigali, La Paris Nyamata, IUCN, East African Promoters, Meres Petroleum, Rwanda Forensic Laboratory, Makuza Peace Plaza, Copa Telecom, Igihe Limited, Smart Design, Ian Collection, Keza Salon, Bisa Deco, HDI Rwanda, Diamond Smile Dental Clinic, Cylindor, Auto Express Garage, Goodave, HD Design, Primus. Drink responsibly. RBA, nah. Bank of Kigali, financially transforming lives.